Dima Hasau District Congress Committee dun mai phia phan police atum kang nang pon. BJP Sarupathar Mandal Committee hin pen mei ke patupo. Langhan ke sia saru terana ki mi ke seng ponthu. KSA Leadership Training Arnam Langpi KSA Arwalong Kapadupo. Aprang si Berta kilang arato anaphan kardong pajero kardong. Non karbilong re Berta long pen ujang terangpi non Berta ang ton pen arju pangsena. Haflong Police Station ang kang kedamtang paypay ni Pai Crate Truck Arni di Mahasao District Mohila Congress Committee dun may pimati klembang pi sang pidipali hapila aron repen di masa National Liberation Army mati DNLA okchun pranatumapan joy pen kedam kewang aphan hem konglong mati transportation ahin kacerap dundo pupenajok kedamtang paypay ni Pai Crate Truck Arni Haflong Police atumpen sang pidipali hapila phan ahemalong penep ingnang dam ceklo Sang pidipali hapila asamalangli Pradesh BJP Mohila Morcha long setami dun mai phimati klembang phibarimlo. Hapila phan district season koda long palidam diaprang karju pater tok je phan haflong police tumalong nithoma phan paduponpo. Di Mahasao SP Jayan Singh kaningje pona tengki non kachingnang cek son thak si kaprek atum setami kaprek jama songalong kacerap dun alam hoi police station along birtanang lipi. Lasi okchun prana song atum kacheplang abang district along pen pavir nang pupusi SP Singh pen निंगजेपन जो माईबंग एरिया में फायरिंग हुआ है तो कुछ वहाँ की जो लोकल जो एरिया है वहाँ पे हम लोगों ने पूछा है तो पब्लिक हैज सेड पीपल हैव सेड दे हैव हर्ड समथिंग विच इज़ सिमिलर टू बर्स्ट फायर तो हम लोगों ने जो है इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करी है कुछ हम लोग को क्लूज भी मिले हैं इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस पे है ऑपरेशन आर इन प्रोग्रेस तो जल्दी कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। और सर इस केस में जो एक महिला का नाम भी सामने आ रहा है जिसको आप लोगों ने अरेस्ट किया है तो उस बारे में भी आप ज़रा सा हमारे व्यूवर्स को बताने से ठीक रहेगा। एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केस है जैसे डीएनएलए ने तो फर्स्ट जो डीएनएलए ने जो कुछ ना कुछ करता ही रहता है बीच में बहुत से एक्सटॉर्शन केस इसके अगेंस्ट रजिस्टर्ड हैं के मेंबर्स इनके मेंबर्स कुछ ना कुछ आते भी रहते हैं कुछ ना कुछ सरेंडर भी होते रहते हैं कुछ ना कुछ केसेस पुराने केसेस भी हैं जो चल रहे हैं तो हम लोग तो सभी केसेस की इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं तो उन्हीं में से एक केस था तो उसी केस को में जब कार्रवाई आगे गई है तो उसी केस की कार्रवाई आगे ले जाने में तो हम लोगों को सब्सटेंशियल प्रूफ मिले हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ यूएपी एक्ट तो अंडर प्रोविजंस ऑफ यूएपी एक्ट हम लोगों ने उनको जो है रेलेवेंट सेक्शन में ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस हम लोगों ने उनको अरेस्ट किया है एक दीपाली हापिला नाम की लेडी को। अच्छा सर उनको ये जो महिला को अरेस्ट आप लोगों ने किया है ऐसा आपने बताया है उनको छोड़कर अन्य किसी लोगों को भी अरेस्ट किया है आपने इस केस के आधार पर? जो हैं 3-4 लोग और अरेस्ट हुए हैं तो वो भी यूएपी सेक्शंस के अंडर अरेस्ट हुए हैं तो जो यूएपी एक्ट है यूएपी एक्ट के पावर्स का हम लोग जो है फुल यूटिलाइजेशन करके जितना भी हमसे होगा इन ऑल आवर कैपेसिटी विल डू वट एवर पॉसिबल टू गेट रिड ऑफ द जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वायलेंट एक्टिविटीज़ हैं डर का माहौल बनाने की जो कोशिश है कुछ शक्तियों द्वारा तो उससे वी विल टैकल। Paypay ni Pai Kritrok Siarni Japrajan Langso Cultural Complex along BJP Mondol Extended Meeting Kecheng Semai Kepedopon Bang Somai along BJP Song La Anso Sikapangtang Ponthu Japan BJP President Sarupathar Mondol Committee Lokhiram Rongpia Hinpensi Mai Charipon Sunaram Singh Nara Hinpen Mai Ke Phalam Thi Jaipon Labang Somai along Aluhisar Puaman Pen Jagat Singing TEM Karbianglong Tramas Council Lapen Roland Kiling VP EKADC Probhari Sarupathar Mondol Kadom Terangpi Chairperson SWDP Karbianglong Tramas Council Secretary District Mohila Morcha Riso Singnar Chairman VDC Sarupathar Karing Teronpi VP State Kisan Morcha Penchinglok District ST Morcha Sarupathar along Kidoan Mondol along Maipu Kongchun Banglapen Klemra Peratum An
lapen local committee mai phu kongchun bang pen chenglok member satum anta chitong du jadi tum stame ning thelo nangli si mane ticket ke non stame long ji ku bang stame by chance alam jong se nangli ticket long on that pulu tang nangli pele independent pen thu ji nilige party discipline karjap thiba muni la sinili bangke independent pu la so nili political career lo ke kithura ama sa bi pin lang nilige party ben copy ma chingwai la so tin sikle muni la sinon ta nilige party ma phansi select ma hala long sin nilige do nili phan ticket ang pinai ni la he ke claim ki pechu ni dolang la he pachu ni phana war sai nang pite pu bangke nili high command fra chethan po rada phanda chethan lo la he lu ni hin pen opinion bangke party pang tangal phansi pini chingwai na pe ning thelo kadu beda pini lamchak chipi lo party phan sun proof pen kam claim nang polo sun proof po sun proof lo lipute ki ong dung avut pen non na beta election itum suru ko sarkonsis pen haji thank you so much Pini pai ni phai krisir kebarni langhan pathuak lamalong langhan kisias aropen puthot teran kimi kiseng ponthu bangso along ka chitong dun aluhia manpen onteron West Karbi Anglong district kisias klembangphu hemari be motiar mohon teron langhan local committee president Chandra Rongphar Central Committee kisias klembangphu bor im Rongphar rong asara tum hai hui kithi kiding ke do an pen chingrum pen bangso mai chingwai chingsai ponalong langhan kisias klembangphu bor im teron pen bangso mai ingsam jin pen pachun po hongkram pen long kirong pi karbi long ria berta nang pali long ini tumarong lo tumas kita tumas santal tumas kita iu do besar dan kuili tumalong sona taksi arling itum karbi atum anyong niki mare tum lu on order poson taksi Pini pai ni phai krecher kebarni porphai nia porpen arnam lang pi hawar diliram rong hangarong long KSA arnam lang pi branch committee tumpen pater pi pongsi KSA leadership training kapadupon bangso mai long KSA arnam lang piaru anil sonterona hinpen mai che phaim phu pongsi mai charipon lapen bonsoning che hinpen mai lam thi pi jaipon aluhia man pen KSA mai phu Simeon Rongphar lapen lai chining leng KSA bidisar Rajuing leng KSA district committee mai phu chesong kuru Rongphar KSA district committee kong chunbang desoi teron central committee AGS lapen KSA long claim rapet alidara tum chitong dun lapen arnam lang pia hawara tum setami ki ong dung atum chitong dun si pinia mai ardi doklong pensi mei padupon arnam lang pia hawara long jasemme towar ka ve kisung theglong si KSA mai phu Simeon Rongphar lai chining leng atum pen chinglok KSA long ki do an KSA ru lapen cherap chito atum pen chingwai si labang so kisung pen ki jogjia phan sita che than pon hawara rara kisung ki do an pusita mi cherap chito ponji pusi pherang ki pen bir tarip dun long pini KSA leadership training amay long ki ong dung alam thi che than chimum pon si mesen pen pajut pon Sangti hidi pen projenterang karbilong re berta nang pali. Pinya berta la ansi kang ton chalo kaduka via phanta kardo.